Hendak ku kita tak tetap. Yang dia bertanya bagi cip. Haba pin pencap dan beram pin mendarah. Bahkan nulung kecil papi. Yang kemalai konstitusi saksi simpat. Kumbmentah pituni. Yang keluar nak ni kecakap. Kunjuru kumpuli sebuah tak keluar bentisan. Hal tengah pok parlimen. Nampak kari berkecat kari. Nampak kinong song. Jom kini kecelah. Habang iyat, hakipaya berkecat no. Puan ki, eki bangi. Niyui, nga di kakun sama cakari kari. Habang ayeng hapeng jompi. Ngawan lemra ika kerten di Dr. Ricky Ejesin kon nakmat jompi. Beri na pulpal kata namanya ikut di kun sama habang ipek ikari kecelah kat sini. La isam sok. La ring swai. La duit cingkermen. Bahabang ilet sumpah tak. Nyemlet. Bagi orang mengikut akan spak, mengikut pau. Nangai tekam kecah. Bandan rengkat hakari kecuni. Ngecuan empat tak. Mengapa tepati kecuni. Nyemlet bagi yang berlet sumpah tak mengikut spak, mengikut pau. Idan kekiwai empat kibau belai waktu ini bagi nak berkamai. Merkam pergi spak. Nyemlet hari ini yang kamai spak tak no. Hendak ke itu bagi jangan bertipat tak tolong bagi tertiu. Ia akan kecap perlu kecil. Dekat donor tersuk yang wansyuti. Dekat donor berkecimpang. Berminyu ia kecil kelak. Berminyu berangrak. Saksi simpat kita lawai kebersihan. Jom ke pateng ke longdian ke mandian. Kata ke bagi ilet syumpat tak. Bagi ilet. Yang ku dipat tak. Kung berpilong. Bahawa ngepet siya kamawal konstitusi kalong ka island sim. Wali ki waitak ki konstitusi jom ki cela. Jom ki konstitusi berpaya jom kali ke cela ke jom. Pilong kata kebab paro ki pet ki kemat. Pilih budlung, pilih kelosam. Cukari ke cini abang ni pet citi wai bala yang teli kamawal. Ni baro nak sampai anusin tu. Bangannya kan hak isi ki banwan. Kung magmentali penyanyi yang personal juni berpak siapa siapa parlimen ang next kam pun ada jingkersan ke berpura nama bayangi haban dia tentang balai kami dengan voice of the people party kami balai ka haban yang smart bermishmat ladani ui bakal ri ke sini ke semua ke sini ke dan ke sini ada ke dan ke sini hak bayar tayu bak ke sini ciman jom dipat pak ke sini kali ke parti kan memi kali hendak cini jom ke voice of the people party kadai nama ka hopeless situation lalu kata ke cintur cintermen habang ipet akan dia celah kacing syaliat kai hati betul bawa kacing syaliat kacing syaliat ben kacing syaliat ben nama paling orang tentang ayah jom nangis sekali berapet hagar ke Emily election ke bang ikun nak William konstitusi, pak semua yang boleh kecil-kecilan, jom ke William konstitusi, wak nak kan tak lah, pada boleh syukur hong dengan ingat, yang kecil penyat, keberstar kecil boleh. Hendak apa ngal, baru syukur tahu buat yang judan halau kecil lah, idan syabar. Bersisa pun berkena kepada polis syabar, habis yang kita lentong kepada lentang his precious, mau pengadaan syukur syabar juga celah. Ngadang sorong. Pengambil akan kecelah Meghalaya ke sini. Hendak tak berang ya Islam, tak berang ya kepor. Ngaji cuti yang berpuji lagi pengadil ke dong Meghalaya. Nama balik kedon kepor kepala cenduk waktu lah kecil. Nama balik ngacuk keli kecil kini kecil. Kau balik siapa ni balik diberi event balik tiga balik kaya kecil. Tambah ondang lawan syari wak haduk mentang yek kan pipinong kisaki huti patpa piui kecil tak beri wak kecelah kecil wak ni dan hapreng kecelah nyemdan ya kecil sinan tinggi kena apa tak sebab kundung ini ya kecil sinan balik tulang kunta dia terbangi sejam yang kecil semua kira pandai supat pak nak kawai kecil syakawai kecil harian asnam tam kecil ni cukup pati ni kira syupat nakawai kesini lihat hadir pengayo isawat yang ini naga voice of the people party ni kita sangat kecil syong sini hadas bayan syong keliti tanah kegacatan dek itu mat kecurah
ra hakmat upai da iti mat Trikon kici hakapol election namang kwa sisa apa mandra keciya da kini kabi bakachat perlu kebaik patang namang yung kan na kaway pat kabi kabangingin le haling ibantang kani kacaka kabalang kabublay kuku kapang yang ini kinang susung paro hakacela ikicela bapel Chong gabi dia, kitong lagi kicong, kiciyo kunti kicong ini, pakibi kini pene eka, bakadai kapal keciliru, bangin pene pentuti ikini kicidong kita kapal, yang dai kapal ini, hakani kecela keciliru lalu sangsat, kecintang zaman surong renang dek, lek kat daman, wan kat daman, siam kat daman, dani Ngini pun we are enriched with everything, the natural resources, to play. Lakar ku kertang macam ni celah tu, kita cakap kepada internet, kepada sama apa yang kita cakap kepada internet, hendak kemudian dapat dicipta, besar. Balik kau di papa, sampai terlibat senang kita abad yang mana, hanya halak, yang bersyum, kumbaon ini lah syak tenok panggil dia suruh. Ngomong apa bagi nombor surah? Nyinya dan dekat bagi para doa para senam jadi masyarakat surah. Dan penyobat yang kehok kecangki. Nama para syidata. Ibril di sini lah syayurat na kaway kapor. Bali ka calon bintang di pada. Nama kini para kita kecilai. Bak kesensya dan kadar kecil. Akan kecelah. Dengan terdawi dan leksyon pada dan percaya. Kuno menciri kilaukan berkait kamram, jom kita kilaukan bangi pak iki, syakita kiyel kau anbat, banyak kata kecil dah, bagian banyak kecil kiri anda tadi bercakap dia, agar cakap bagian kita kilaukan nikmat, pembang kita kilaukan nikmat, icong apa cong kita penderan ni kecelah kecil, berkat siapa ni leh, laktif pun kecelah, balik kinyo po, kita ini nabar. Nama kijoi, begini, ibriu kicoi, tangga ai, kita, yang berarti orang lah berarti personally the umudi, the prime minister terbenturang kicoi, hendak kuno, lah itu pak ini, kinong Meghalaya, lah itu nak minta kita kinong represent ni kita celah kicoi, minta kita represent saja, lah ni minta kita kinong nikmat. Maka cincin ekonomi kematian ini berondrak ke cincin hak celah ke cincin lakan long banyak tay nabenta upur usam banyak tay nanta kerwai ke kiu cong ke celah ke cincin banyak tay nanta ke cinge pakai cing alu ke cong peta bagi long ke terasur Henry lah syukubong ke syukur kabong nanti syukubong yang kok dong ay mo ako magsakaro ay mo balik baka sabay baka rupa kaday kamotif kacuti kacitu baka ta kaday kakadon kakadon yoi kaya kapagdan kakadon pinuntuk tapon labla ay lagi yung baka nagati kacuti pak minta kami kacisa bah haga jagaban priyada tangga kaspa yoi baka pisah kalau ngot ng kita. Tadena talagang yung kudi pagpa, kacing-sir, kacanga, bacang pingitinong nikmat, kacang unday maging kali, yang nga bagipin, kanay tumban, hakali kacing siya, kamang iyong imanta, katakong karubang ng nasan siya karag, hakacanga may kalya, kita ibabun, kinalong, kinong kali, mga kwa, magkren yung kaniya, bakacanga, bagi pagpa, kacungi, bakacingim, kaminsir, kapapod, wajong, kinong syong-syong, unday banyak kayi, nakadua bakasbal, pak terupa, namanya kengkor, nakawai satu di tempat kita mish, kemak namanya yoi, banyak kengkor, berpat pak, bakalong kecil, banyak mak, banyak tay, banyak kecil kecil, banyak orang dipat pak, ingat, kawai satu di tempat kita ingat, bakasin syar kadar, jadi kebakintang, bangohang, mangkapor, habasya bangan yang, nakaligat cakap, Aji kriyo, na mga tete, kani ka tsaka kande ka mga lakang ilik kay, kani ka tsaka ka mga yen, kani ka makintang, balik ka makintang, na maupuk ka musim sa ubriyo ka ng kodotang, yang nga banyakin,
kau kibang yui la syukran kalam Henry yang ngaba pi ya mensin jonga ba jumpi la persat mensin do tau mau kau jonga jumpi te kunung nya pen ya ke cingam ke jonga ba jumpi haka dor kum ka dor jumpi ma kamreng ngenom la bande ikata dena ta kadau mau ha bani gen tak ma chopat ba ni te mengilet cepat ba dekat nongren cepat hok pat ke cisha mengenko ki pata nong susang zon ke jela ke juni bagi habani pas kena ye dinong me kha ki juni to le bagi puat ke khamat ke chodle penwan ma le dinong sunshar iban ai ke cisha kri iban gang ke dorut nin kong ke shakti to ma ba ina thang bakunju ke bagi wan bera ma chu ki kutong chuni umur prium den tong prium penang besar ilagay ka ng kagang puli tapos syadron nado ka madreg hado ka piyo ka chuni inawan syakmat haka puli ka pati ka chuni ilong priyo mo pro ka chani isyamu yung play baal yung priyo ka saitam haka pati ilagay ya ka double master degree ilagay pundadro ya ka PhD haka economics bila lorong hikay ang test means kolba entrepreneur bagai contribution ke cumi ban ke cina senang cumi ban pundoi ke puli ke putri hantai kalau ke bapaka hadu kata-kata tedena tak ada mau ini undai tak beriu banyak ke klik dan orang ke cina cista hendak tertib bidang beriu telah bersyarah yang beriu pada ke cina klik ikan ke cina amut berai ke cina kata kata ke bertong sentam menjadi kinong nikmat equality security beliau menuntut dan mensyukur hati ASEAN kecil itu bagi bak Riki habak kecil dari kecil nak parti ni isisha ya kecilong ke bersisha kecil bagi Lord ini equality kebaikan itu usyakni jodoh bagi itu ubri ubadan kecil syakti jodoh bagi tadi keberkongsan tam hal beliau meningin pak nama lagi isu nang isu tali dalam bentuk di pada nama lakan nunggan kecil peran dengan ya sini spai berai mau kita nama barang si kata habang ipek keleng setelah saudang di sana jumpi nyuri tak kecil duka kemensin ikut sama di sakma udrak sulang bersyukai haga celala penjat ikut sama di sini haga jaga begini in sontra sonsang hendak pentan tang siteng berta kalau tu nak kecil kecil nama badai nama kepentan kita kecil icai jom kita di nos serai di bangni icai bagian air di serai kita celah kecil hendak pentan kita lek ke ekam keban penjat di nos sonsang jadi kita celah kecil upor kita masuk lengkang kuntu klaim kedai kecil icai Ipara dua perasaan ciri diberi nagiti kitan, syati syakapur, kat nung kecingret mesin, kat nung kecing syamsir kecongki, tang metin, iba poni kata kecuti bertaruh utau syak, utau prek na kecak kecuti kiba mat kata, kiba yoi, kiba yai kata kecing ismutu, hendai ngongko pipat ba, itiru kiti kiwe nagiti katlet keconga ba kecongki. Ni syong kuning ni danga bani syong san hendak tip pemerintah ke Singapura mentah ke cincak di kun sama kentai bersengang kalau ke isu kai pakai kis ke jar ke selalu cina di cak di beri kecuni kis ke siap balai kalau kunta balai kini kecil ke tangan ban nak away ke senam shut away ke senam dua cintamen nak away ke senam shut away ke senam ngong yepi ke ban kecil day Ba't kita kinasang siya di baka ba't hinichil? Kaya na talagang italit ka na bang ka jisokya bakal ka jami ako. Ngayon berpasya takmat siya ba't yung piya ka chuk ka jisokya ka bangitan. Bangin ra ka drolo ka jami. Makasmungo habang apet yung blay. Habang apet ya ka chula ng kalyaman ka. Syatan hakikatan di kasi jini paro terleng saudong. Ngayon ke cintaman bakal ke candi dulu ke tak ke cintaman ke cuma bangan yung tingkat ni bakal long ke ke cing alim sil ke cungki bangin dengan tray minat nampa ke cingkiyo ke pa
Jom pinang sosnong jatuh celaka juni. But kau kita tak masa sisin tak mentah kerana dia ciki haman dijaka. Belayu nama nak dua ketua resmi kepada sawat kiyeng. Hangti nak assembly. Kita nayan kecimpung job jompi. Di sabrai ada dengan jaka di babrai beri juni. Kalau kecil kerana ni wajib kita di konstitusi berpihak kerana jelas. Nama tiuri sisa balik kalau kita. Kinamyo, ibasyong tiyo. Ibalit bersyong yo hayo hat. Ini kamu. Pet, habis syong lagi tak siap pet di perbuatan ni. Peluk peluk ke pet ke mobile ni sudah dihati. Nadu pasang. Orang kata lagi, hantar apa assembly penyatai, berbeli assembly penyatai cuma cuma borok shit. Shit ham kami ke chat berdua beli. Latih mentah nama ke pasti ke bagi Inong yang dicuni Pak ada mulai berangkat berbaru sawat yang pilih ada nak kecewa orang bertren dekat kecil kita melempar Pak ketua kami kesini kepada kecil Pak dekat ijab jam kecat beliau hatu kami kesaki kepada yuri mat-mat Pak hatu kami mengisi Pak hatu mengisi Pak pilih kisaki link bagi tu di YouTube channel cuma pipet dan kita Pak Syush kecil gua kata takat sebenar sebuah mobile deh. Bang juta mobile mana bang juta mobile bang juta badan lagi sistem performa gua elektrik mobile. Kali di nong dia mobile belai belakang. Ali bang belai badan terus kata juga tu kalau yang punya sahaja tadi mentah terder gini disambut. Tu ada jin pasti berkau mencuri dia tadi energi. Mereka beri itu cumi. Semua yang belai beri punya asal. Don't nampak competition. How are them? Tenangnya sekemat tu kita tak. Lara punjab. Para nadu MP, hadu ke MDC, hadu ke MLA. Tu berkati ke cishan, nak campaign, nak kena cakap. Kamu tak nak pemulai konstitusi ke belum ke baru tu ke cat kumriu. Tapi orang apa cintli ke jompi ini. Baru ni asyik buat pun. Tapi nak kata tahu ni wan kali ke por kemat jopi berong. Ya saya sistem pat. Nama bangit perkelap. Bangit pun habis kita ikam. Sini ukam snack kita lek tinggi baru kali kita beradat. Kadang tang ke doa juga sibuk ke jangan jopi ke bangila. Berpuncak ke kata ke jisen syabang por ke berdek don por. Kita balik ke kiri perkusilang. Bersulit pada ke por tak komen kalau ke jong. Hari aku kipat tak. Tutip berkam kau ke bor jom pada kasih bor jom pi kalau kau dan bor hadu kata ke belak pen ye ke chat pemberiu ke belak pen ada cingkerman ye ke lawai ke peteng ke belak pen sangai itu di jing semua elak ke jong ke jingin ke belak pen sangai itu di kun sama di berhap on drop ke belak pen sangai itu kun ke kai ke badai ke babli hakan bantu ye ke yin maka nani ke cuki ye ke pok ke cuki hapsin ke rukun ke kumuru ketika sibuk ke jonga jupi ini simprak ti jonga berjumpi lah bersengit dan dikam bercaburan iki kun sana ke kai bersumbang makin yo apa ita nam ita buram bagi tabara ke orang ladang ngabati yang scam banget scam akan itu kenti ke pemerintah nyembang ke jemaat tetin namang yoi yang kecil mikli ke jompat bak naman kicaka nadu kitan kibasyapi sekendang kumsyat kimi nama kismosyan kiyoi aning hamalai ru hadu arpu sah hajagur mana pelaju award kanta atau juga lagi istri empat sudah ni they mati pak they mati ni langsung untuk mulai konferensi pilih yang kebat impor nak pandai klaim ke pisah dipencok dan beram di MLA beri di sini dia nak ketahui yoi kata cinterman bakal next kali bakal ni ke cinterman ke bangitan kau blame ni kong nama habang niat hak party habang istang banyak kecinya nanti ibarat di sini pada kedua tu sore kawan ber bapai lebih mangi kecinya dia cini kanti bakno ru hendak ni le yang kata kecinong ke besnil kepada pandu ini ke celah ke sini kepada cing bangsap ke lakan re kepada aku ke buram kan dan semua berken yang
bagi kita dijaga diputar juga dengan senang getau keberkatan kecuni. Lasya pennya ka nanta kekuan sinet nanta bantu kispa eladi berkata cingkwa bandang spa hadu kata tak kelep. Yakini ibagi lihat nak kepor berai kecikular. Ni nak voice of the people party ni julat tengkular supaya tak anda yang Jadi di matrekan di bangini ra akmat supaya tak ingin pendak hak kita. Dekat lenti kepada ibat hak berkecil-cicca. Bat kata ke ke bangini kau ni ketong. Ha bangi yadan ka supaya tak ingin dengan scam. Banyak dengan syikmat kata tak ke nangren. Ke bangini ciet. Dia tak ada aku tipat tak. Iwan sa sisin tak akmat cukin betong. Yang ini kesan dengan syikmat. Ban penuan ra kata cincop. Kebetulan burung di Dr. Ricky H. Sinkon ibang nila jit na kapati belakang saitam ibang ingin pa syanti sa parlimen na mangitangkan pelati ke Chineda bakata ke Chineda kun ke Chineda nantaga ke Chineda nilet persya ya kanila siya keberalaman ni persya ya ka uniform civil code dan ka UCC ni persya eki paro bag ni kun satya tadena katagadaw pagbangi jangkang banta yang beliau menilai manusia katasnya, sansnya, syikusnya, katsansnya, arpusnya ila cia di kimong sensyar kicuni ila cia di KMP kicuni ila cia di KMNI kicuni ibadat na di MDC hatu kila dia ayu papa naka voice of the people party bak naka leng gacunga ngacuong nipet itikam baru benta syia kawang kti ya ka BBP balay kawang kti lada kile ikakam kepada hatu dan kamsa bakin kawang kti yang ko dipata kita ibadan kata yang sensyar ibadan jidong pada eki hatu balay kang kapantin lali balay kapang siya di ka BBP balay le akong pagkobra ikinong yalam kicumi nangyat pri osmo ikini kubor syarong kamot kadang ka failure naganyang judi bagi kampung ka hukum ki syakri nakam kapag ibang ay syakri bakat chat pemriu ko dipada na semua yang play ba kali ka kunci ka mamita ka chini chupa ka next time mene hamo perwatu untuk pada ula penting hangti banang next time ketua bro kami nama rupai ba ula start ula syampang Wendo pada oleh start oleh sempang kemud next time baka cingkelakan wan bagi iya kata revolution kebenik dengan syikmat baka bentai the history yang kami kali dapat saksi simpat ya kata kecing syur kecing ni renti jom ginong syong jom dan nika konferensi kecing nang ina mulai tak dulu hakitan juga celah juni bagi weki konferensi kepada napok dan nika celah kecing bagi pentau limpa ke cincin jom dilong pa jom di kun sana basa sisin pangin penting ya ke hok bangin cit ya brio badai bangin pa syak tege jakau dei hangta pai pa yin serang yo susu ban pedorong ha anda pula cia pula ai kata ke bol ha ke voice of the people party ha do kata ke kendang kembali ba ada di ngom chief minister jomi langet kem ba prince yo i kamot ayu kata ka jisun siya ka magkuha ka manini perta nagapor siya kapor pagkang ka presiden siya kapor na mga idanggan sa babay iban ay ka chikran na prensyon nga ng punsong siya ka chikran ka chungan ka chanmi and tangkan ni ka chikarpa ka chungan sa siya kung ka kun ka sa isyo ka ni gabi pagkong ka way ni pinangyalam chong ka voice of the people party daga donyo ka baso kya ngay aware yang hindi kun samna ilang kriye kilong pa dato ay bangilong ka chingkamen banyagay ka pateng ka panwan nang ni spa pagkisnem kiban sawan nang isikmat pagilong din kimandin kin jomi kinuntim ni hindi kinong amin ka chingsta chingimay pa ka chingsta chingimama ka chingsta ching ikun samna hindi na katagadaw minta Mujoi ya kami chingkamen nama ko kita pa kasyumur ka chunga jopi kalau penong kepalsnya ikikli kichunga kichumpi bagi longdin kimandin kibansawan bagi syumur kichunga petaru kalau penong ke Vietnam ya kerendang kichumpi larang ni pakla pencit nama beri yang tentang makin manjan cela
kilamat ya kata kecil haka ciem kecunki nang extend ni kita pergi di kubur haki YouTube channel ki bani buat lembak kita ki mobile ki bani yui na kasisi yui ke cinta ki macam celaka cini dan yuk kuat pada taka apa dan haka celaka cini badai kata ka syukur ke conga ki bani lak berpersait yang kini ki cinta char ki bawan na ki wepat ki bertutame bertu tak buram pat ke celana so ai sa sisin pat kumpala kecil ke buram cini nado kasih ke pakai kinong yang juga parti ke cini juga bangsa ke people parti ki yang berkeren persya ulat ke celana yang dan yang kuncu yang persya yang ki an ki bawan dan tiak lah kami ni lagi ki bawan berperhat ke cat pergi ke cini tanda ini kentin nak orang pukul ke kerja cani bang om token mau yang mau pada ini kinong yang juga bangsa ke people parti haka cintuai kublai syukur kublai syajamu ublai untuk berdoa itu ini sengi jampi baru kita kersan jangka boy seperti tempat pak itu di bawah kan semua kersan ru pengen sekarang ke cinta sang ke pinum nong wala ni yang nak ai ke sebagai rupan itu tip bagi yang sengi ki tiang ki jampi ki nong ki bedak berkinum nong ki betuli kinum nong ki bekerdu kata ke bagi keren ke sekian situ Tolong yang bilang sekemat, buat orang tay di sebelah kata, buat yang pergi ke long keliru, tak ada jinsler, buat kejilan lagi, apa yang situan saya gitu gila, banyak yang le, nak berita, kerja kema jom ke parti ini, ke balong kema persa, ya ke bangsa, banyak yang berjenjung. Apa itu kema yang dikeren tu, ke bayi ke bangsa, ikema bau melum bakal dengan beriuang, ke pedok jom ubriu. Kalau kat karyat Mario, kepada persyak yang ayau suara, kebonlah tendak hendau. Langit berkata kata, kepada kita kepada kiau dalam rei sedrong, rei ini kipat ria, idam syak kecap, akibat pun bentar kasihin. Ada kapur kebentar, iso keben syukur deh. Baik bak berat, wala treng kecil buan kam jengi, banyak kalian saudara jong negara kasih, rei la pelat por kenang. Namari dan yang kecil ngeliat kecil suket ni nak bentar kacang ke konstituensi. Ini pun kemau apa ini kita sekarang juga. Ini dan yang tinggal yang kepala dari DG MLA dari MDC, nanti di MP, ini orang yang takkan pergi orang di konstituensi centric. Dapat bagi dan kita tinggal yang jungi, kepada jiran jungi kebut tanpa konstituensi. Rei kepala kita. Nangat bebak berai. Ini dia umum yang tan hapok ke konstituensi. Mereka dah cing kerjaan mereka cing ai jompi ke bor ke bor. Inlang umum yang jom kari unjuk trap. Jom ke jalan mereka. But jom kari India ini baru berai. Kerana pesanan mereka bor. Nah berpada bebak berai. In ai kita kerja ini hari ke bor ini apa yang ini mereka. Kejamit kebakaban nabuta kami lang baro anika pur anika snong kabait kejama ada kejampi hot ngamla kan ayu ubay prakara ubla kerku ya kejiem kejama ada sem ubla kerku ya kejiem kejampi hilong kunde kumagilong kare lima kejilong kat kejam ublay orang kejim kublay ru ani pur ya iba Dr. Matt Stein Kariki uparlok ubla itu mereka pengar dulu pasang kemudian nanti berhadu ni pur pada klip konta iba-iba ikut dalam kam ke parti. Ngai itu kublai ini pur di kong ai bandak lingdo long lai. Iba long iwe na ikut juga state executive committee juga voice of the people party berhadu juga pur. Iba long ru kertong. Kertong. Kaba parti kalau ikut bantuan nanti nak beli konsensi hari election kaba ngai kertong sifat etikong bagus election Siduna kamu Prabu hari ini di kalau pengesan bahwa di hari ini adalah ikut
Lomba Joko Voice of the People Party lalu ini po umum lalu ini po juga dekat bagi hasil kebenaran. Kalau nggak ada pada kepala tengah tentang yang ini dalam tentang bangai kesisian dalam tadi pardo para senam ini kebetulan hati itu kita dipan di pamat kebangkit hagam makasih bagai yang kebagi kisum kensya kediro kebagi kirap kabri kezoki hagam kepur kensya kini kemtit kisum ko undum pai kemtit lagi don sani lagi don segawai pat kejelah kalau selesai ban perkat nak baca kezoki Jawab kalomba, kinong ilang dinongi, sampu aplikasian magjiya antigoki, kimsala simkya, bantay upur usam, jawab kali stop kipara do para sam ini bersama lagi kapur. Bapak lembaga Voice of the People Party ingatkan, ini tredan, ayah kedikusan kalau pura kejabi, ya Voice of the People Party, yoi kesenang mulai, kalau long kenong muna. Lembat kanong kram konsensi kalau lam khmat nak khmat berkumpul kanong silong konsensi bak kamau ni kram konsensi ilalong kita kanong muna nam tagi way pat ki konsensi ho ka Voice of the People Party agni ka kenti ka banta ni job tang sawut ngem kinyum regi ayo yo play baka sien ka baningkong ka ni pertai kon ka Voice of the People Party upai pa ula ibet bantha yang sawut Bandung hati yang normal kawan. Bagi siam dan juga kunjung tipe tak. Yang pendak hok yang kekamram kawan bilang denset ini. Walau lagi dong tan sawut. Hak yang kemudian real pomur tan sawut idan pada. Ada kawan soal hak ini isi kita berita pada. Andai tan mapi kinok mawai kita sosial. Habalami IMLA juga Voice of the People Party. Kawan pelah gelembang. Apa ilet serum seleng. Keleng keri, kapai ke jongar lagi. Ia kendung ikenong senong, lagalong ha, senong kendung, lagalong ha di kapsar berhasar. Baru kiong, isyan muka, baladan ke Voice of the People Party. Isyan nomor kita, ia melihat ke Voice of the People Party. Haju ong dari away, yang kita juga ong yang ikumta. Ong itu tam sawut, kita nak kalian persa, hak opposition, kilas sosial, baik. Kalau tam ladapi pensiun yang Voice of the People Party hantai hapus sekretariat kawan silsyar yang ini kejelah ni hantar pada pensiun sotu baka silsyar khadar kawan Voice of the People Party kekeren berkawan sepi pada kan dia silsyar khadar kawan ai ke tingsian kawan ai ke dia dong nak kata jonga jopi we long sosong kawan ra ru ada kapur ia ke jengkule nak kalian jong ikertam jongi Dr. Ricky AJ Singkan. Oh yang tersekian dua nak kalian jompi. Ikuak bani kedua markmat. Ikuak bani yosko. Nak nai marmet akan janjit ke pemerintah. Henry ini nak kembali kata ni nomor bang Yusuf pada nomor I mentah.
यहाँ पर ले चकी लाइफ उन रेवतली की कंसल्सी कम लोग बसुक बले चकी लाइफ उन रेवतली की कंसल्सी और इन सवन na bentar joki ki buku apni kenduk markman baik Dr. Ricky A. President haga kat sentrik hangti hapo mulai perform bar haga kat meriu terik hangti hapo stanbus morot perpuri pila berwan sakri ke jilang ke public meeting ke jogi bar yang kenduk markman baki bar haga tinggi arti meeting I President rambak tinggi iba aden belum saya buat insider dekat ngeckan video aware lagi perlu ke jogi bar haga tinggi si yin say keduk lang kane ka meeting ka bakhadu joga voice of the people party ban tengkut nang ni napo ka snong molai ka bait ka jama ba ka jong kini ni renti ka to si kalau ka jinai mensim ya voice of the people party ba hal jo apo ba pinyo pa ni keduk markmat ba ukerton ko ba ka voice of the people party ulas tay maran hagari ka timpi ka pamenta hoy parlok hagari ka jaga abang wan apre jong pi ni por ka pamenta gam kuat namar ngayo so Layo so batlah pensenga bah kajian ya kajian election MP lagi way parti political party hapo kadong kathan hapo sedang mulai nak way kadong segaway pan oh kelas sedang ban kentho on ta lagi kentho ya ka parti kadongi yo president ramba kadongi and ray layo so ru kelas sedang ban kentho yo MLA wa pila penjot dan buram negeri sedang negeri konstitusi kadong pi kelas sedang ban kentho nak kata jonga oh pai ba ngong imat kini ki political party kem dan nongrim apa ki wan su pai kem keren su ya kan nongrim dan penso yang amne da way parlok ha way ka meeting ka tingilak ka way party political party la omba nadu basdan ka meeting hado ka nakot ka meeting ka don betang ka jingkren ka jingkudokti ka jingkawangti ya ka voice of the people party but khamtam yo president ramba jo ka voice of the people party ka dawa pai ba kalongba ila sothu bahakane ka kenti ka babanta upai ba kalengari ula phai khmat sa voice of the people party kata pai ba ka pelong ya ki menta bagian sir dapat mau kene election MP ki sothu bale asi kan nomia kan nam job sa ka party ka ki hende kan ya kan nam job sa ukerton uba ka voice of the people party on penyeng hari kenti ka babanta ngasong komen ngaso slur bat ngaso scam pai banterwa preng jompi yang kertong jaga voice of the people party I Dr. Ricky A. Singkon usama raba ubala biang kerta kernyet kabor jabin kabangin pa sapi siapo Delhi hoy ong budai ubala tam kekeran kurir bani diwei sidang tam diwei lesi kekeran kamsa bani Dr. Ricky A. Singkon Henry yang ketimpet ke kami ulalong berbiang pangin pak sabi support Delhi bat ka ong ruai ruai agini si kita matan abang yang keren yang kertong ujongi kapet kenal yana ya way na kini ramba ukra berkat jong kali ke jalan ke sini ya ubang ila pak sabi support Delhi hagi por bagi Islam ki bandin Islam uni ramba wala dah ulang marwai nanti pada ni ulang pendak hok yang kamram ku melapah ya hoy pai ba ngalaman nang ni banyak kentho wala dah kalaban ke kentho percaya dengan orang kapor kam dai yang mentan bangan tentai kalian ya kata gajing kentho sini aja mat kentho negatif bau pada sosok ke kapor sama na balai baru kari negatif bagi hidai bersos serung pai namar baru kari mentak yong unong mulai udai ubasta dia bang ini unong mulai ubasta katrai in penokam ya kejabin habaki way ki kawan ketik ya wemri jopli habaki way ki kawan ketik ya voice of the people party in penokam kita penyu lagi 5 election LD atau lakukan kali kom kita mulai ubasta maka kami terpur pak banyak berpainya ya kata ke jikren ke jiwotong ke jiwotnya ke joki yangan hambi hapo mulai konsesi kalau ada tam sistem tam kata kali hapo kali ini pak lagin ya bersama kentho nak kata jonga nego ong ti pada kilom kersan jaga voice of the people party pem dong kamban kusai kumangilawan sekmat jompi haswa jong ke election yang selawan berbit berkentali ti pada Ilawan pun kata galenti kemat jompi baruan berpindah ke pi daga bor pisang
Marwan berketami pi. Dah kamangin kular yang kebeneng berkat kendau habat jompi. Tak. Yang siapa kular yang hukum kita habang iwan habat jompi di election kepada dia. Ring awan habat jompi. Bakal kular. Ring izin kular nak kalian ke sungai gelam tapi artli pai. Askuak berterkenal. Lawan halor kini ki artli izin kular nak kalian ke sungai. Bakal pai tak. Agar election hari kabarang sudah abang awan supaya tak om. Laga pijit yang apa tak? Laga ibit yang belum tahu nong yalam jopi, utaw nong nikmat jopi, utaw nong tawaan jopi om. Ngan pendep hok yang ke kameram kabar dibensyat yang kabarin kong kalong pangannya sai nampak ke jinge ke jopi. Ketarik ke kameram ke jong wemeli. Pangannya sai yang ke jinge ke upaya jong ke konsensi hantai yang pok ke darbar tawaan. Bagilah pendep hok pada yang ke kameram Pilai tambah abang serolingo pada ni segi ke pemerintah. Mau kaptur. Gila sei ke mat ki isu berkeren apa yang darbar tawan. Dan don pat ki wei pat ki adalin. Ki wei pat ki ngilam nak wei pat ke political party. Ki bawang hana om jio ini. Yang kita ki samut ki adalin. Ki berkeren apa assembly. Ngamtip jayu nampak tadi adalin. Tarai pada ki tembik itu kata bagi tembik bagi padang bagi adalin juga voice of the people party ki berkeren apa assembly. Kilai dalam kemat kom kita ia melihat sawit ia lara ia kemat kejurang kebakta ia geri berkejat mendriu hantai hapo assembly ngin pendat hok pada ia kata lagi bang lakular bak bentar ke baar bang awan kemat jompi bang kular lima kali election kebelajar ke ong ia away ha kabede bak ha bak sorkar kelamang lingba UMLA lani kata ke MLA scheme kau ngintip pada ngalakular pada ngong sispa nak ke sispa kabadai ke jong upat ba kandai ke jong upat ba nak kalian ke sungai hong watang sitika lani watang sinaya nak kabah ke jong upat ba ngandum bam klok pata kata ngala kular bagong ngin pendap hok ia kata segai upat ba kabagi kuat nak kalian ke jong beli kita gari kular ki bang lakle hakmat jompi pata henry election la kular pi ya ki bangim la bande henry dan jom jingye yong ini kon ringkat pati upai ba. Nama kita dah upai ba iwan kemat jompi. Kalau ngabang awan upai ba nong mulan. Ngamon berkeren ya kan nongrim joko voice of the people party. Nama ngatip tapi baru bila sotu katlatif ya kan nongrim joko voice of the people party. Yang exkem bahkan nang lomdo long snam hangi kon kejat riu kan nongrim joko voice of the people party. Kan nongrim joko voice of the people party nganong keren jerong kan super kenal kan tang apri pada kan nongrim joko voice of the people party ngelet sekali election MLA berandal halo kini apri ke nongrim yang wan mentah dalam tak election MP halo kini apri ke nongrim bakin jai keren yang kini nongrim nama ngitet pada tak kini nongrim kabla berketir pat yang ikum kejat riu kan nongrim kabla hakmat kabla ikum ke thong nak kata jonga bat nam ta jongi kum ke parti kalong berwenra ya kesensar khadar ka bakhut ka basuba lemda kesensar khadar kalong ka bakhut ka basuba pada nginamla panle ruien namangi sotu badai hakatai ka bentang kadai hantai hakasensar khadar ka bala berbentet yang dijinge barok ke badan hapo ke emlang ka salam bat lemda kesensar khadar kalong ka bakhut ka basuba nginam poi ru katari ka thong joko voice of the people party baka nongrim ke maal baka voice of the people party ke next kam kalompa bangin penne ek hok long try ke jikum ki try muluk la kalong khandau ke siap ke clear ke jingit ke duwi ya kata apa ba ngin penne ngin pensa ngin long mengi ki try hala ke jong kering kata ke nongrim kita ke apli ki nongrim joko voice of the people party o pa ba ni wan mat jompi ni opor sipor kin pen thame ki wei pa ki party ko mga ong Kemdan syuk kamat, kemdan syuk kan nongrim. Apa kilet syuk pada. Kidantang berkedokti. Ya ke voice of the people party. Oh pada ke voice of the people party. Kadai ke party kepada kena tam lagi party baru apa kerja ni. What apa keri India ni baru oi. Kadai ke party kepada kena, ni kepada kena. Ni kepada kelem tam lagi political party. Ni kepada sotna. What kerja ini kepada tentang Arsnem tam kerja ini kepada and like a voice of the people party kalau suat aman nak wei pegawai ke sedang hapo kali ke ri ke bakit ke joma berkejompi and like a jing angot ke jongi nak kalian ke voice of the people party ke lomba ida kura
ba the voice of the people party kan derung hama ka wei pakawai ka dono ka mensian jo kinong senong jo kali ke jela ke i ke jonga ba ka pi ringkat the voice of the people party pada so sian pat ngin clear ya ka nam ya ka burum but in clear pat bantai pat ya kali ke jela ke i ke jonga ba ka pi pat kira kuat hir but dik dik ka kalian ke jongi ba the voice of the people party pada haba kami madan abala senyaka abang yang wansho pada kadeka parti kebetulan haka ya kajingyo ija hitep pada sabang nyelam ya kiu pada hitep sabang nyelam ya kadeka ri kebaiet ke jonga bat ke jongpi ngidon lapo jongi ya kata ka vision lane kata ka jingyo ija baka vision ke jongi galong to revive, to restore and to transform Meghalaya. Banten empat, Banten bahapat, Banten keladur, ya kali ke jela ke bagi ke jonga ke jongpi. Pangi kuat pakai ke vision ke jongi, ke jingi ijnai ke jongi, kan longru ke jingi ijnai, jongi kum ke chat sendiri. Ringkat lembat tipai bat, yang kelepat ya kali ke jela ke jonga ke jongpi. The voice of the people party, tak jingi ada tiga jokan. Yelong, nadu aslam mensuan, ila maham yung pai yelong pai hapo ke jela ke jongi. Dan artli ki parti dan artli ki political party po kejela kini kiba ki penbit yo pada kini ki ju kini ki political party kawai kini ki ada ke kerteng hindi kata kini ke Bharatiya Janata Party berkawai pat kini ke ada ke kerteng thareng kata kini ke National People's Party pai bangil ong wadambit kini ki artli ki political party kini kaju Barangkali ke kenti ke banta pada mereka voice of the people party kebanten scam kebanten tikna ya kata Henry kini ki atli ki political party ki bapen sisa bakal longkum baka voice of the people party kada ong lupa nama kali ke kenti ke banta pada ke BJP berkat mati ke BJP ke ong nganom sei kertong hangni hapo ke jela ni bakal ong bangin kersyam bet ya ke NPP hagari ke jela ni kadaba pada bare ke penlong ya ke BJP banum sei kertong Hangni hapok kejelas ni namar kila yo ya ke jingklan joka voice of the people party bagi sotu lada kia kun lala kajong kapten bagi tu katoki kiong yo rem baro arut bat compare pada lada kisai mengena tanggawe ke kertong na kalian joka NPP bat ke BJP Henry pada joka ni on pai pat sing voice of the people party bat benjok dan brum Yo kertong ubah voice of the people party kelas C madan hari ke kenti ke pemerintah. Oi pada ngis kem kum kinong bolai nginom bi. Kini ki political party ki persamban pendek yang apa dia pi. Kam tamu dai naga BJP bat ke NPP. POI pada gawe nak ke jilang pada ke belajar nanti ke apa omsing. Kai ke belajar. Kilalet banyalak yang taka election ni topi. Kilalet supaya Pantren ban ya keting kesan nau pada pakai ke baca pada nam to na po kerensan ya election kila pelong kum hangani ke jaga ke pemerintah apa lenti hasilkian apa yo apa hat ke bagi pada kia lenti Henry ke cikran ke tu ke dalam kapas sabab palat padon na kinom song letak song kem sura sa su bat ha ka bat hadu kila poi ban perta yau sembel dong pra pelong hau pra apa itu kejilan ke tu Henry ke masosi pada kalong ba kita kibalan nak kita kerensan bagi alap election haga di sisa kini ban sotu kini haga senang do kiwei haga sekal kini ban sotu bagi let hantu banten sotu yo pada Henry nantu nak kerensan alap election pada kajing sensar dan bor kedoki kelas dan nadu bagi pan ya kebut lau pada nantu pada kinut bandong kem ya kita bagi dua pelong, ya election official untuk for film saya, leh ke pelong kam, berkat mati, kibakun kita, kinong sensar, ikuat dan sensar, halor jongi. Pada ngapain kenal ki 4 selam, hapok kejela kami 4 selam, hapok kejela kami, hakawai kejaka hapok ser, kalau don ketinyat, lembat taki seng setiam jong ki Hindu, ke RSS, ngapain kenal ki. Apa kila march kila yat keleng ke sor shalom on da kila poy ha jaga bakadon ko wei ke yeng mane jo ki para Kristen gitu ni on da kila poy ha ta kila yu peta kita kila perta
dah kesur ke mangim kuat dan siap kumki Kristan. Ila perta, Andai abakum kata, kani kesorkan kita hidup kiberi kita perta berpakai ni kipardo kiparasram, kibalan kahok berperta yang kabak kuat berperta. Kila kemudian kipakem kipara sepok tanah jadi. Andai abak kita kiweipat kiwan berperta matiung. Yang kijat menriu, yang kejingat kedungi, kile ayu pada, kile sim lale ai. Kibabung kita ki political party, kiwan hakmat jonga jongki, haswa jong ke election. Oh, kinong kuat banyak keren. Baris kem upai ba no mulai. On kentai war, ya ke NPP, kabaya snok tilang pat ke BJP, nak ke election kabang Berharga jo upor saja. Harga jo upor saja, kuat rupan keren. Kuat rupan keren, yang ini diwei pat ki political party. Idon ru segiway per political party o kabas ho thamla pada suwa ke election kiwan berkia trailan om tam berkiwan kia trailan re suwa do election ke election pada o kither ya ke NPP kither ke BJP bagata galom kila sayu kertong manlang rugi joka RDA nagalan joka UDP bagta HSPDP pada dan re ini ki political party berpenuh kembaka yang tak ketik Ikri tang haswa ke election. Ikan mau yung peta tang haswa ke election. O kipenya ke NPP, kipenya ke BJP haswa ke election. Andre on dalam kut election pada ngai. Kila leyu. Kila rumlang hajuk ke kamera. Kia bam na ke ju ukhiu bat ke NPP bat ke BJP. On dalam suah ke election mentang. Kisdang berwarna bibit yang abadaki. Bat ngais kem mau pada apa kerwi kerwi mata undai su pada ubabi onai ka jinseng ya ki political party ki bakom kini o ki keno baro ki political party ki ono o ki BBB ki so hok na ong ni hok namar balai ni kwa ban sensyar daga lenti ke badai ni kwa nama ka mensiam jui ban sensyar ban sakli upada kadai daga hok bat ka jinsisa om dai bangi om banga marwai aga julang ka tengah dai beri bahok Pemban su ke tingduna ngah don la ke tingduna kinong ilam kidong la ke tingduna ke dingem ke joki Henry ha ka dai ba ke sakri pa ta nom ngim pakla ngibet pagin sakri hok yo pata kata ke jungkular na kalian ke voice of the people party bat ngenom penken ya kalian ke kular na kalian ke voice of the people party o pata ngim la ka thai khamak ke ni sale bat satai dong ka thai be tang se voice of the people party o don lagi ki ki ba mentaru ki ba om mo yang obat ngilarai, ngirik-keleng-keleng. Yang obat ngilarai. One election MDC, how berat. One election MLA, how berat. Henry nak kebentakan di election MP, ilang so artatin, Langin ai, yang berat. Langin ai, yang ke Kongres dan yang ke Kidang artatin. Henry hangi pada hakabat jopi yodon, na pleng jopi kaki belak terso ni upur kebentang. Kibelang artatin. Lakin ai ya ke VPP, lakin ai ya ke Kongres. Ngangkren hari upor ke pementaban tensyai pada. Kandok kami tiba artatin. Mereka kandok kami tiba tenskam. Ban rai rendah badan. Ban ai ke judusan ya ke Voice of the People Party. Kandok kami pai ke kemat ke joki. Siapa Kongres. Balik pada kami kata. Nama ke Kongres. Kadai kepada sensyal. Bon posnem. Apa kena ke ri ke baik ke jemaah ke joki. Kadai ke Kongres lu. Kepada sensyal, bon posnem, apa ke jelah ke jemaah ke joki. Kadai lu ke Kongres, kepada sensyal, bagi posnem, hampir apa asam. Ini kila leyu pada, kila leyu. Hak bayi batu put usam, jom ke jelah ke jemaah ke joki. Minbar ke Kongres kada napa dali, minbar ke Kongres kada napa asam, minbar ke Kongres kada napa ke jelah ke dali. Atau kila sensyal, berpendet yu put usam, kem silale kata pada. Jinjar kiparasram kijungi kibasong seritan border hatunya nang sana ke Kongres om dai kata apa ba kejela kijungi kelayai dawa ya ke ILP kabanlong ke setiap na kata jonga bacok pikum ke jadriu ban pekmi ya kita kibarung kibami hapo kejela ke jonga bacok pi ngilayai dawa bangila dawa duduk kapor ke Kongres ke Chong Delhi bar ke Kongres ke napo kejela kijungi kadang sok atang por ke Kongres ke kuat belek Henry kalau lihat apa? Kamsim lali hamta kapur. Oh gila dawaru. Baik hari isi ke pementa. Mau gila dawa ban perlong ya kecil kasih harga kernet ke bapra.
Jokariti Senchar, Jokari India. Henry Pata, Hakapur baka Kongres kada na po Delhi. Barapur baka Kongres kada na po Kajala kami. Kalale iyo Pata, kamsim lale AAUM. Nama tadang orang Pata, ilo kampan sotu, kemdong kampan pai, yang ikibat ke Jompi siya Kongres. Henry Pai yang ikibat ke Jompi siya Voice of the People Party. But haga di upor, di dalam makan talk ni si kibamta diong. Oleh iyo pimpa iyo prak marway po Delhi. Oleh iyo marway, hapo Delhi. Henry Pai bangong. Nagabanta joki marway kamut mlak tale AA. Mereka Voice of the People Party kapin kenal yang kikintian ki bau melung SJ Duncan hagawai ni ki poitri ki jong uang bro uang ka jinkwan kamsong haga jin bun priu ka jinkwan kamsong haga jin bun priu mereka jinkwan kamsong haga mensim ka bacenrang jong urang pa kata gadai ka Voice of the People Party ka Voice of the People Party kong wala lang itan marway wala lang itan sawat apa ka assembly idan tang sawat henry pendap hok ya ke kamran upra pendap hok ya ke kamran pe ya ustad la kalau hapo assembly lani la rudan marway hampir hapo Delhi kata gadai ka Voice of the People Party ngap kemaru ke perlok ke songi ka so thamula namar boleh ki ong hana bau pra oleh marway hapo Delhi ngap kemaru ki ka history jo ka jadre wadi ba menswa ila pateng yo MP na kare ka jela ka dili na ka jadre wadi hang the hapo Delhi uniu ba ila pateng menswa ukraw perkat uram legit na kare ka jela ka jela ka toki wala let MP hapo parliament pada ila phayu kum independent MP amlay kum Dr. Ricky AJ Singhan Dr. Ricky AJ Singhan na lagi pak mata sa Delhi in pak bat mangi kum ka party idon natin jong ini ban don senda di lagi crowd perkat apa ka party ke dui lagi officers ki lasong thai lagi kam ki bapher ki dan senda bagi bat Dr. Ricky AJ Singhan enam long marway ka party ke dan senda bagi Henry uniu orang ba ubang ila pak mensua marway urung hapo parliament kum independent MP na kanika dong kathan ka chonga ba ka pi Henry pai ba haba urung nanti laong perkateng ke dong ni orang ba ulay ba hover nyota uba hover nyota barangapur ka ba uba hover nyota udan na po parliament law ba hapo ukren la kalau hapo parliament dari sabar jong ka parliament hapo ukren uba hover nyota laong ba baro kisngap namar bali hapo ukren da di start da di sampang ba da di slur ulala ru ban perko ya ke government of India hak da bon ki mat ki jura ke bakta ini kum bejat riu gaw ni rapor ko menta ngin pha yu pra ngin pha i Dr. Ricky AJ Singhan sai sien pat bain clear pat ya ka nam ya ka buron jo ke jela ba sai sien ba ilong usumpa usumsong ubanya sai ta ka ta jinge ka joma ka jompi hampi hapo Delhi on ta ngin pha bain sai ta ka ta joma jompi ane ilong ro kusem na ka joma ba jompi kum ke jet riu hanti hapo Delhi padba EOE bahapo ka jela lagi kita simon kita ke central institutions nadoki ICAR nadoka Nehru idon ka Eastern Council idon ka NERI idon ka CAU kemudian hangi hapo ka jela lagi idon simon jawaiman di central institutions hapo ka jela ka kami idon simon hatu la EOE wa watang sisian ru UMP jonga jompi ubay jet nantala laiter na ka Congress boleh bertukar hawidai bagi ni ke central institutions kita nak ke jela kami hawidai bagi seat nak bagi semua pulih kami hawidai bagi kam ki jam hak itu ke central institutions kita nak ke jela kami bagi empat ini tak sisian ru boleh bertukar kamu MP udah kahok bertukar yang kita ke central institutions henry tak sisian ru bagi ini henry yang ni ketemu bagi saya ngin penjab dan buram Borneo kertong kami oleh bertukar dia kini ke central institutions nama bagi dan nak jela kami kini ban penyo anong ini kum ki try muluk lem kum ta kam dan jumat bandan ni kini ke central institutions ki bapir apo ka jela ka jonga pat ka jompi bai ba yewan kamat jompi ni opor man panya ka division ka jompi bat warnam arpatin ya ka Voice of the People Party odon ki bong jet saiba Ricky Go.
dan kita orang ini si mau injek yang voice of the people party Dr. Ricky AJ Singkan iban dalam support Delhi man makren Hindi in subi bet napo ke parlimen napo Lok Sabha kiong hana namar boleh maka voice of the people party ke persya ya ke tien Hindi ke kuat ban persya ya kat jong pi pada ke voice of the people party kam sim laong maka persya ya ke tien Hindi ni buron ya ke jong kiwei barhajo opor pat ni sarong ya ke jong ke tien balai persya aku ban persya pada ani opor ke bamta yang persya ya ke tien Hindi yang persya ya ke tien Hindi Henry ni persya haba ulat tuan berkeren ya Kristian Hindi apa kaya yang darbar tauan ke kami akan ka jela ke kami ka jela ke berkeren ya Kristian Hindi but as per the rules and procedures of the house of the Meghalaya Legislative Assembly pada ketuk ikendon bapnya ya kaya yang darbar tauan apa ka jela ke kami pada kita tentang likely Kristian kibangila berkeren kawai kali ke official language kembali ke English but apli pat kali ke associate language kata kadai ke khasi bat ke tien garu kini tang kini kelai tri tien kibang tidak berkeren apa yang darbar thawan ni ulah wan berkeren dah ke tien Hindi kabang ke ngirna ban pian wan berkeren apa yang darbar thawan ke tungi hari ini support Delhi pat tak apa berbentuk nama ngasos samut nama kita ke berkeren persya yang ikut ke voice of the people party yang ke voice of the people party ondai bagasu rak kena suatu ya gado kebat ban persya la kalau nggak assembly le sabar ke assembly ni rak ai kena kaman kalau kan nongren bar halor ki rules ki bapian ane yang mengikren jaga Delhi pada apa parlimen ni hamban suatu apa parlimen don apa parlimen om tang ke tien Hindi bapila ban kren uliau kotong orang yang tha on kren ke tien English bila ban kren ke tien English bila ban kren ke tien Hindi om tang kata pada Henry po parliament TV hateng kidon ki MP ki bawan napo Tamil Nadu ki keren nak tien Tamil apo parliament kidon ki MP ki bawan napo West Bengal hateng ki keren nak tien Bengali balai namar ba yang tien ke joki la itu aga kernet ke bapra jogariti sensar jogari India bat haga bisa kini ki bap persya ini jadi belum tahu ya trisipun bat berung ya tien khasi ke kernet ke bapra kenang bagi MP gitu ni dan lagi kuat berkeren dan kecil kasih apa parlimen ru kila berkeren baik yang kila suatu yang ini gue political party banong kali kekenti ke pemerintah kalau saya baik kalau saya kedar pada kali yang kedua yang makanya kekenti ke pemerintah kaji akun nak pemerintah kali election MP kalau saya baik kali betang apa ke VVP persya yang gue political party kali betang apa ke VVP persya gue political party kasam happy pada sekalian jongno pindon la pindon nak kalian untuk voice of the people party lalu pindon nak kalian untuk gue political party barang scam mau pada kalian ke beri akan ke genti ke pemerintah upai khamat sebagai voice of the people party ngelet kalian pada ngelet kalian so komen menedang setiap kami ngelet satai support siang kau ini kisah ke barat ngelet satai lagi pada kilami renti batang ni sekuat banai keputusan yang voice of the people party nangtung lami kelek sepok mau hati apa kemadan football ke bahit ipat bak lami renti banai keputusan yang voice of the people party bakam so telat pada ngai sampai limba ke social media limba ke news ke PI apa presiden ronba jungi limba Dr. Ricky AJ Singkan apa kelek sepok mau kurut kene kalau keluar trend yang political party nama rupai bak belian ulami renti dari hajar ban ayah ke jingkesan yang voice of the people party barang scam kamulai kanom sakdin kamulai kadet lam khamat hari election MLA berganjat bak minta hari kenti ke pemerintah kamulai kanong kebayang semat kaong lalu ketemu jungi ujok dan buram hari kenti ke pemerintah kamulai kali ke ban ayu nam ubah buntam lagi wepat di konsensi nak kata election MP ke pemerintah. Pada iwan kerat jopi seisian ban pan yang kedudukan maki. Nama klaim maki pada yang nomla balik AAUM. Ke voice of the people party kami sekmat ke kuat banlong utau akhir ladau pada uman berpenukam yang ke voice of the people party yang long ki akhir nak kata jopi banyak kun nak kata jopi pada yang
kajingi kun kajungi kadang sedang hirang ya ada titang sistem baiklah mereka thong kajungi kalong ba one election MDC yang tersong yu pra apa the state council one election MLA yang tersong yu pra hapo sekretariat pada hapo pada KPI ya ke bangga jing anggota kajong piu pada the voice of the people party kan penurung jing anggota kajong pi limba kasencar kadar keberkurut kebersuban Dewan pada namun sibun gigi bang kuat bangkren le kapur kamsha ngaban bat jagaan nama kapur yo tang hapo sipu beji kakwa kumangile segawe pati jaka habakut jogo jingalang demi ya wiari pata yang eskan ke badan nangli baru ini ke kersan lupa ibu voice of the people party dan pata nama kata daw ya wiari people ani upor kamta ali wan sakman ani upor kamta Nginya perta edau kung kedak jong kejingkersan yang voice of the people party kung kedak jong kejingkersan yang kertong dewi Dr. Ricky AJ Sington wan sekmat kendo kembeleran nama the voice of the people party kanun kembeleran yang kita kembeleran kita wan sekmat pada wan sekmat kerja tangnya kepur yang kepen blok ya ga lenti kesingkir wan sekmat kita ingin natai alih wan lang ini kepur kemuntang nginya perta edau yang voice of the people party namne na kasong gadi namne na polat umpang yang sedang berserta yang sembang jong upra yang sembang jong voice of the people party yang upra namne bak kanarapi hakasi kamay Dr. Ricky AJ Sington in room hapo parlimen hinkin mau bagi lapin daw namne na po lat umpang yang upra ini pertarung bye-bye kami komentar Laisian lewat ini perta yo sharp jong voice of the people party habra sekian pada kepercam ada di para mertan di dalam kenyosu yang kesur ke jong pra agar kedamit ke pemerintah habra kumai syadanu Prinsipal mabrat yang ikutin dipercaya ingat mau boleh berjalan lewat jembatan sipun. Terus apa yang bentang naik play yang kabar sedang tak mulai dapat konten yang kadang lalu pulang baca baru kita kita empat ikut sana lihat kita dan hati kecil kejiran ketempi berkati. Rais laporan ke kapur bakodor sapi bang ay ketiga bang ketiga bang ay mesin ya kita train yang kapati sesin kublai siya dulu kublai berangkat tapi bang udah ikut benda yang kecil ini ada kapal benda berada maka meeting kalawai kalau serawai pada cukup berada bakat santerik bakat beriuterik dan jangan percaya baiklah agar kasan mereka long amala petrolpom pada kakat mereka long apa mola standas berharga di arti di bidang ilwan kiriran baru tiba ada bila saya mat kita kortong dengan Dr. Ricky AJ Sington terima tergang ikut iwere baru tidak song terkemalai bagi baru kemudian kami sebelum manuan dan pencet persiapan yang lagi dalam percaya kita kami berkata dengan punyau baju kami kublai sibun pada perang berperang meeting kalawar
Manusia